lue mai mai paapu awale toe tu siva siva mai mai paapu alu ilungan sao ilan so mai mai tu yusu siva sa amilo pasaki no tu let's yane ua e pau manele o tangana o siva ia sola le pui tu toe au mai e na toe a ina e wasi uli ma sa amilo milo papia mane ua e ni papi ua ovale ona awala vale tuta atapa anu want to ilopa la umale po awale toe malolo awale toe tu lue mai mai paapu awale toe tu siva mai mai paapu alu ilungan sao ilan so mai mai tu yusu siva sa amilo pasaki no tu let's say yane ua e pau lue mai siva mai hawa e koe ku pasaki lau lue inga ngei e pau fai mali fai le mu siva ka amilo milo mai kuli usu dora male vai no le pe mai o ka ku ka mai kuli paki mare o ai ku pe mani ma tedi siva o ba o sa mia pa ke ale ni pa awala vale tuta atapa anu want to ilopa la umale po awale toe malolo awale toe tu lue mai mai paapu awale toe tu siva mai mai paapu alu ilungan sao ilan so mai mai tu yusu siva sa amilo pasaki no tu let's yane ua e pau awale toe tu lue mai mai paapu awale toe tu siva mai mai paapu alu ilungan sao ilan so mai mai tu yusu siva sa amilo pasaki no tu let's yane ua e pau like this like that like this like that lue like this like that like this like that yeah lue yeah dale que abau dale ni va Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
nei ona vivi atu I le li I ma ia fai pesenga I lo suafa le siri e se. Ia ta watu le Taeao lo alofa. Ia ta watu fo I le polo fa maoni I le la au pese e se fuluona manoa ma le na peli ma le leo o le kitara. Le li e matua siri lava mea o e faia e lo lolo lava o manatu. Vi ia oelo mātua tua, mo moe me umara nei Taeao, o na mātua whapea atu lau pulelea, o lea fo ua mātua sapi I manu, nei Taeao, ina ua mātua o lia nei asa fau I lau alofa. Tele lau alofa mailo mātua tua, o mātua lau suai se I pese o vi inga, alanga ina lau manu malo, mātua vi ima whaane ne e ia, te oe whaamanuina lau lava suafa, a wā o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafitai, te tau ma ona mea lava lea, lo mātua tua, ia ua mātua wifo fo I ulu ma le nei Taeao, mātua whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese, le atua matautia ma Malu ma le mamana, o le atua e pule hao I mea o malava, e le ai lava, se tu sama oe. Tōru tuli tu vai ma tau lolo whaiva o oe lava o le alii, o le atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau, o le atua la e le vi inga o le malu o le atua oe pulupulu le mātanga o fi. Ta maa whaftai tele lava, lau mea lofa lola fau mātua maua nei Taeao, le au e whapopo fōre ni asa fau le whaitawino aso le soifua le tunu mana mātua wala wa mātua o li e fōre ni asa tofi, luas fulima e yaso se te mara wholonga nei tu sanga. O le mātou malanga o nei aso, lo mātou o tuo tu inatu o ao whamona mole, tau tai mai, i le wholonga o whai nei, a wari tia whaiva le a whangai, ma le atunu o nei whai asa whau a mai, mātou le talo mantua pele atunu pele I Samoa I le manui o no fio I ona titai. Tu nat foi o ao lo mātou o tua o mātou whatasi e New Zealand nei, ia ma le titai o le atunu o le whionga le li panamia, whafo sia lona soifua lau le leili tino sili le nganga, sau po stemi to te liu Samoa warfa o wino ona tute be aima para mio le malo ia fa penao na maua pea le soifua manuia mai ante oi manuia te tai o le tunu manuia na yo matu ainga uma mana yo matu te ngata I Samoa o le lala mal papa awai iso se tafa ole nei kelope ia mantua fo le nei vaenga o le Taeao o nisi o la tau o lo fata o tori ngasi mai o le tino tonu ainga mso se mauta ngasi o matu si mai ate ore nei Taeao lo mana fa maro lo pa iatu pa iane pa ifo fa fisiro lato malo si fo I lava vi inga ate oi le te talo male tu malu mo panga nei matu matua tu asen sino la tunu I malu mauta malawa mso se no fanga tu sia I lato o matu malau ia I le mafana fana lo walofa fa fisio pero lato si fo laude le tino e sili lava ile anganga. Ja, o mea o malang whara mātou whaia ni asa fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava, ina ia fo I atu vi inga I ante. Oe, tamā, wha manuia mai, I le tautua rena Samoa ni aso a toa ua mātou ole mātou wala au I ne mea malawai ala le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātou li mara mātou wha aola. Amen.
tua mamana o le viinga o le tua langina la fai pese lau tavo ne kaini si me tisi mai whangatongo o Amerika Samoa le tautua mo Amerika Samoa swali mai watolo a mo tātonu le tu lai ono. In this update, our new Reserve Bank governor is determined to steady the ship after a period of scandals and restructures. Sweden's Anna Bremen, New Zealand's first female governor, will take on the role in December. She's promising more transparency and consultation with everyday Kiwis. Bremen is also looking to address staff morale and provide a sense of stability. That will be my primary focus going forward. I will be looking forward and I will make sure that staff feel that we're now on a good path going forward. A warning: government debt will blow out to 200% of GDP unless policies change. Treasury's long-term fiscal statement contains numerous alarms and highlights the challenge of responding to an ageing population. The report shows fiscal pressures will accelerate in coming decades, largely driven by healthcare costs and superannuation to respond to an ageing population. And a warning: the country's not ready for a rapid increase in dementia cases following revelations 3 New Zealanders develop it every hour. Auckland University data commissioned by Alzheimer's NZ reveals around 500 people every week develop the neurological condition, and 170,000 Kiwis will live with it by 2050. Chief Executive Catherine Hall says our ageing population's causing cases to surge, meaning tens of thousands of people are missing out on the support they need. What is a surprise is that there has been plenty of time for the health service to get itself ready for this, but it hasn't done so. The Holiday Inn Express is saying goodbye to blaring alarms in the morning and hello to smoky scents of bacon. From October, guests across New Zealand and Australia will have the chance to trial a new diffuser-style scented alarm clock when staying at the hotel chain. There'll be 3 wake-up aromas to choose from: bacon, coffee or blueberry muffin. That's news. In sport, to the second test of netball's Tiny Jamison Trophy in Napier. That's it. Game over. New Zealand win it by 12. The Silver Ferns have beaten South Africa 70-58, as you heard on Gold Sport. Grace Wiki scored 60 goals from 68 attempts, and stand-in captain Kelly Jackson picked up 4 intercepts on defence. Former All-White Clayton Lewis has escaped conviction for football corruption. He was arrested in May last year for an alleged A-League spot-fixing operation in conjunction with South American crime syndicates, and has been sentenced to 2 years of community service in Sydney. Lewis and 2 former MacArthur teammates were involved in a yellow card manipulation scheme, striving to get booked in matches. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Momone Taeao no whaatalofa mo whaawhiloa e whaatulima fo'i le awatele lava ma le whaaloalo Samoa le tenu pene pa ia ma le mamalo lo whaafongangara nei Taeao sengi malo le soifua manuia. Whaawhiloa le swafa mana lo tātou li whaolo Yusuke Riso o tātou maua i neola. Maolo tu soifua mana mātou malo si te nei fo'i aso. Le aso le nei uwhaia le tua. Tātou jori ori ma tātou fia iai para patia reanga le lei o le tātou tapa o sini le langi. Ia o le nei ua tātou o ria fo'i le nei astofi. Io momoni mai foi le tuolo tu si fo para mata malo si o le tato si fai manua lo mala e le nei foi taia fo lo fai o tanto tu e tanto ana le se no la balona lo fa ya ta to te le o foi le taia ya ala fo mai lo tanto matai tau tai tato fo lo ora nei foi aso tato fo lo la lo na lo fa tato ya e le nei foi stoffing lo se por mal lima ya so ma sino se temo tato fo lo con le lua fe lo se fo ma le lima o se mai lo fa fonga por kala me mano le taia radio samos fo lima e ba todo amo le fionga ngan mana Tasha ba lua so mai si on ta Facebook ma YouTube or Samoa se rota si pate ma fionga pesta el chelo show ma to ona le java mini ta to ina se ba ele to live ele taia nei malo se fo maria malo lo se nei taia fo ngan mana fa malo fo e lo sunga la ta vai la nge mama ia fa afta ia lava fo ile tuele nei so fo ta to tau fai au lia Samoa le tino pele malo le so fo ile nei fo taia Whatafitio nei vai aso ia waka fiki fo ila tātou le vai aso latou aftai le tua wa tātou au lia le nei fo ia yes le mala o tia nei le tulai ono ya la mai mo mala fa fo mai nei Taeao o le tau ma le aso
Lui tau mō le aso. Fesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Lua le Samuelu I lona mata upu e fulu ma le lua a o lona foi upu e se fulu ma le tolu. O na fai mai leo tā vita I a nātano. Ua oua ngā sala lava I lea li. Ua fai atu nātano I a tā vita. Ua ave e se ina lau ngā sala I lea li. E te le oti ai. Fesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Ua whaafesanga I tā vita le tupu o Israelu ma ona vaivainga. Na fau leanga tā vita. I le toalua o Uria. Le fafine o pati sepa. Ua whaatino e tā vita le mulilua. Ma pati sepa. Ua whanau mai le tama. A ua ave e se ina e le atua lona ola. O le mafua anga lea. Na loto ti ngā ai tā vita I le atua. A o le mea mānaia na whai e tā vita. Ua langona e tā vita lona sese. Ua langona e tā vita, ua anga sala I luma o le atua. Ua tautino e tā vita I anatano. O ia, ua anga sala. O ia, ua sese I luma o le atua. Ua fesa ngai tā vita, maona vaivainga. Ua whaamaua lalo I luma o le atua. Masala mō I lana mea se na whai. Samoa e tofu I tātou mawaivainga o le nei olanga. E lea I lava se tangata soifua e ato atoa malelei I luma o le atua. E lea I lava se tasi o I tātou. Ua ato atoa I luma o le atua. Samoa e te fiu e su e se faipule e mamā mala mole mole. E te fiu e su e se faife au e mamā ma ato atoa. E te fiu e su e se tangata e mamā ma ato atoa I luma o le atua. O I tātou o tangata angasala. E tofu I tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma naia sia o ngā tā vita mō I tātou uma. A whesa ngai I tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma naia le turi vai I luma o le atua. Ma tautino o oe ua sese. O au ua angasala. O I tātou ua leanga. Whaamaua lalo nei luma o le atua. Pe a e whesa ngai mau vaivainga. O ina, e wha ea ina ai oe le atua. Ma foe toe wha fōwina. O wala uma e tusa malona fina ngalo. Tātou te tālo. Le atua e. Aoa o maia I mātou. Pe a whesa ngai I mātou. Ma o mātou vaivainga I le nei o langa. Ia o mātou I loa. Ona sala mō I ouluma. Ma tautino o I mātou ua se maleanga. Tātou ia I le nei aso e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou te tālo atua I nei. Amene. Mawalunga
Sili oi meuma loa tua e mua mua be aoe lo moe
well, Lord, Pesa, Mala, Pesa, Hallelujah, worship team. It was fulfilled to Mala, follow what I needed to La, Eono, name Minuche, on Makua, Fama Saulo, Tato, Musico, the Taeao, Fafi, Oi, Mafasi, by or the Taeao, Famas, for the afternoon. Allow you to Jamanga, Wang, or the name for Estofio, Tato, or here to quarter fit to Eel and Taeao Day. Yeah, Father, ways to Tammy, Mortato, Clame, Areto, or Ola. Better by the Pastor Lafana, Copa, Fadanam Tato, Malu, Taeao, Fadanga. More than the first toffee today in history. Tarapa by Bonamera Tupulas, Roseful Limo said Tema, Ele Telo, Sango, Bione, Tain, Fitu, Ele Tayo, name over for Pogotan, folding and Protania, Tatan, Fitu, Port Calabana, Amatai, Tatu, Tayo. I said more, Tarapa by Bob, I don't want to want to for Tayo for. Talo fab tavale malo le soifol nei Taeao lungo tata wal tele ia o lo mai tawa tu timely nei ma na ia le file mu lava ia o awala o lo kilia le ai se fa lave tau tavale ia o mangala uma lava o le na lava foi ia o lo ma lava foi le traffic le timely nei fa to amata ia le Taeao i le uso ai foi o ave tavale lungo wan tele tau lava le tau tu ana pe le saunga le mu ma ia manuia fa inga malanga le amtanga nei fo Taeao was se fulu iva minuti te ele tu lai ono. Tasi limo iva tu amo. Wai ngā mata talo tau nei fo Taeao fo Tamaki Makoro au kilani no whanga whaasalonga Radio Samoa Sfutolu. Malu luna nei wanga le Taeao wingo le tau le sola whaasoro na awa pa o timu inisio taimi whaasoro langi le leifo inisio taimi e le taimi e maro se savili mai saute si sifo pa se la wale hawa uli sfulfitu maurunga na maru lufa mawina mo au kilani le leifo iaso sfutasi lana mawalalo au ria Taeao la whaasoro na awa fo i langi le lei pa o timu inisio wanga au kilani sfulvaru maurunga le maru le efa mawina mo au kilani i le aso a Taeao na sto na ipe au lia au awa langi le lei pa o timu inisio wanga au kilani mai me mafana na sto nice for wiva lona mawalunga o le vainga yon tuatu le asosa la lang de lei foi manga mo ia mar mafanga le sa dos fulu ya wa ku sai ki mari fo maile na tunu ma tu fera maile sa o sui for kaim aso ngo for na va yaso pa uchi mul tena vainga o kilani aso no lang de leila so lua mana so lulu o le ua tu ina mai fama mo ngala vai tau le ngata nei au Taeao Baso tu toya tu nei vai yaso mara matanga da vai yaso ia mato foi la tato o la udia o kai o le mesidin kau tu ra masani a fanga solo foi tu Radio Samoa nei Taeao la fain tara ba tu rango i le tau tero si vai ngau silo ma pela foi ia ni so vai nga o le kilope ia pe a mai fa ba ba nei foi Taeao tu Radio Samoa foi i ba todo amo i no mo se forma a fala what I nei ia le tu la e ono Mika Sisters Samoa la penina talaina fa fanga Radio Samoa e nei foi Taeao fo da tino nga juta manga wenga o Taeao fa malo se mai wa la for kako fa fikio le foi yaso maria fa bon yaso se le moe Lava
Lua se fulu ma le lima le challenge lai ona malo fa tai le tunu la mai mo malo fa fonga e nei foi tai fo panga o malo fa fa in fa tana mai no ta Facebook ma YouTube o Samoa oko ko kero ka ko ai ngi ka ya marka ko e ka sia ya malo la fa malo si mai e ka ko maftanga nei foi tai fo o ta ma futa ono le lo fo le li e Taeao lana me alo fa sili le mo oe ma tato uma ya ole ola o mo sui fu la le le mo sio tato fu maro singa ka a ma e ba ngan tata no ana na fisa fa ta tali a po le ale tulango da ia man fa mo tau no ma so nei ua manino ma to fu mo si fila tino stay me on my no update tulango ile typhoon po tulango ia ma tangi ma ti mo ma no si tono sai na ma si va fo no langi ai ole sa fa ta tali e po ia tu le mai ia be fo i mo ko bana o le fatupetu tono New Zealand Reserve Bank Governor o te loa le sa ta wha ailon nafi o le tamaitai portina ia de lola po le swafa ia te loa le umanino le tai mai tau atu ia o le tina leo ua whaamanueina o Dr. Anna Berman o ia fo'i o se tasisanga lue mo mua as a first deputy governor of the Sweden Central Bank. Ma tango fia fo'i ia le whaalawi loa ina mai ana nafi le finance minister le sunga Nicholas Willis o ia la leo wa avea nei ia ma ko vana fo'i e pe ona sa tau sa ili pea male tolu se lau ia i la tau sa apalai matusi talo sanga ili avanoa le nei ia a o lea la e mai tau atu o lea ua whaamanuia ina ili tina o ana saunoanga o nisi o vaenga o le a ia tuli mata ia i lona fo'i tula i mai ia o nisi o vaenga e pei lava fo'i o le a vaenga le transparency ia e whapena fo'i le tu i le growth e pei lava fo'i ona iai ma le tūlanga lava lea o le taumawhai ina ia feso o tai matangata whainga luenga e pei o ona ia le nā mai tau mai i le taimi na iai nei fo'i ma whapena fo'i ia ona whaamawai ai fo'i le sa tula i mai le fo'i i angana le tausanga le nei o ni vaenga le nai pei o le sa leki le au na le Reserve Bank ia o le la wa ia whaamatala fo'i mai au ili o nisi na vaenga o le a tau mawhai fo'i lea lana ia fo'i ia lona tula i mai ia e mawhai ona ma le vaenga tau le stability ia mauti noa e mawhai o ngā mingo i anga i lumba le nei fo'i vai taimi ia e te tau lava ona mai tauina e le lalolangi ia o le wakawanga i ni sila se tulanga fo ile asi tia i luma. Yeah. Lei o te loa le te lelu i tau la whengai ma le kovan fo o le Reserve Bank. Ta luana wha mawai Adrian o i le sa vea ma Reserve Bank Governor. Te ratu sanga mawai masina matilen wha mawai. O i nāna titi loa i po whea tonu tūlanga le wawai o marka mingere mo tino pa nani mena leian wha mawai. O le a mai o le tala le GDP New Zealand release mai no asma tatu nei o te lolo i tawara na walanga e tiro o le Reserve Bank po o mawala lolo tūlanga o i le official cash rate o le tele na wha aino mai le te mine teimi o te lola ta sina o i tawala whengai fo ia mor ko bana forward to le mai o te lo le ko bana mo le alvanga o tina tamaita yes o tu le mai toro New Zealand ia o se tulanga le lei fo ia le lei o le tulanga le tamaita tu le mai o tina e tono malo ma so se tu no ne fo la langi ai ma to fo el pine fa ma o tato sa mo e aure ngai la o tina ia ta sil tu le mai o le fo tina e le tulanga o le ko bana o le fa tu tono New Zealand ia pe ona fidia na so nafi o le si vaenga sa tara no programa nafi sa ti tilo po a mai ia le tulanga o le malo si tele typhoon Regasa ele ngata Hong Kong fa pena fo le tu sauti o saina ia te lo le pe fonga mai fa sto tera la to mari liu fo ona o te lo tasi le mena o maua ele fa sa fa pe ai o le fa pitu sili le ona malo si tulanga ma to do sala su fa kilometer le tulanga kalo ia te lo le fa no o tulanga na ia ai o le ana felo la fo sianga sasa I le vaenga o asi I Taiwan lava ia is fulfitu tangata is fulfitu la whaio I la tau lea na mai tauina wa mali liu ia ai whapena fo I la nisi na whapena ona moli mawina mai I le tu I matu o Filipaina fo I la tau ia e mai tau atu se fulu la whaio I la tau ai a fo I la ia I la tau o e na relocate pe na suia ni vaenga e tau mawhai fo I lea ngai iai I le taimi o le whalavalave e tasi tesi ma le iwa miliona pe a fua lava fo I
I province ese uma lava fo I tonu o saina. So o se tūlanga e mai tau atu e makua te le lava lona afianga ia I tangata lau tele ai mai se lava fo I o a onga tapunia onga o malai vaalele tapunia fo ia whainga malanga vaalele ia a ole taimi fo I le nei ia o lea e o lava nei a inga tele a inga ia wo whapenau na tu ua o lātou whale ia ai anga ia sa ili ia no whanga fo ia mo ngaluenga lawe ai ina ia mauti noa le saunga le mu o tangata ta ito o tasi ia a le tūlanga na iai ia e wheo lolo lava fo ia le fue a le ngei fo a le ngei tai fun ma le nei tu a inga o whaalawe lawe whaale nā tura ia I tu tonu fo ia wa a ka uloa sa inga a lau singa le awa ele 5 milion al whai tau a whai peo ni sila o se matua a to tele ia ai a fua loa lai se whaalawe lawe e kula ia o longa winga I makua I wheo lolo lava fo ia le a whaina o no a whainai. So whamabonga maua tātou ofisa Taiwan's fu fitu lantou mariliu se furu lantou mariliu le tui mātua Filipaina 1.9 million people o tasites malaiva miliona tangata sa whapena on avesina mai ai tu tono se vaenga Guangdong province I le tui sauti o saina ia nisina vaenga peona iai te lole na ial te mina o le mano sel savini lo se lau fasu tasi ana nafi inisio vaenga e leo vaenga oma ia le mano sole o ka le lo se lau fasu kasi ri o makua sawa ari ma le mano sel savini e pau na ripoti na mawal tātou ofisa tanu mai le po na po manel Taeao la tātou titira pea langa le mautino ia po o se ia typhoon wa Samoa ia po la angi solo ia o ma fa langa me angi o ngai foi vai ia tātou tanu no foi nei me o fa la fa natura pe la me ne o typhoon ma fa mai se vai e makua I le ia ma se whainga kua koe ke e pea o ngā o maia ia foi vai mo tātou le lei e a foi o te tilo I le whapsenga ino min stama la to performances I tono le taimi taluntu le mai le whainga malofo o baba ai atu e whai asi pa uke le o le langolango foi le mo le palemia ma le min stama tupe o le tusa o le vaenga le o le sitting ia ia CEOs po whaarununga matanga ruenga malo ia pe o vamanse lauri ma se fulu ia CEO nga fesili po ai minister o le sili o na le lei la tutula mai o la tu foi jute o tu ia ia e manga ia la kikiro aku ai ele mo ko ide lango ingar ko kiro ka kali pali mia mal ming ska ku pelo ingi e pe ona mali foi lele ia wale nei vai tau e pe lava minister tupe ia saunoanga mal palmia minister e pe o si ufafonga ia o lea o lo tau la mo lava ile nei vai tau atua ile fa alawi loa ai mai se foi ia o fofuanga mama al fainga malo ia po fofuanga foi enga ole ku umaya expect lo le atunu ia whapena na whaatau nuu fofuanga na. Ale mai tau atula ile se lau 5 se fulu CEOs o pisini si te tele ia sao la tau whaatinoina le survey fo ila lea e mai tau ina ai ia po ai o lo solonga le lei. E makua I whai ala si pa uma walalo. Ele taimile nei. O lea lai mai tau watu. Ele ise o le vaenga lea to alua. Lea olo o sili ona leo te tele. Le taimile nei le community la tau. Ia ele ei mase ingoa le vaenga lea o kauso so mai lunga. Ai saunga le paloka lea ma le whai unga. Ia e mua lunga le minister wa onga. Tusa e mua Erica Stanford. So o atu ai le minister le vai fafo. Ia le fionga fo ia Winston Peters. So o Chris Bishop, ia o Todd McClay, ia aluaku Mark Mitchell o minister leo, ia whapena Simeon Brown o le Health, Judith Collins o Defense, ia sawa maua maltato pale mia al taimile nei tulanga sful 5. O tulang foi lele ia pamaita watu iai. Ona ese lava manato tangata ese foi vainga. Sa fe silingi ai tangata ia ma CEOs uma lava nei. Pe ai se a fo ia mafuai ia la lato fo I filinga. Male mai tau ile tulanga o iai nei ia ai pe o tulanga nei a fola ia ai fai mai ol mali la tavai.
na fisilingia lo la le sunga palmia o le aso langona i le tulanga mawalalo ma le tulanga fo ile o ia ile lango CEOs ia ma company fai mal palmia le ai maso upopole ia e silo na upopole le 5 miliona le fai ngoni usila na ilo upopole i le fai unga le selau 5 la le ia ai tato ele le ia fo ile mo tato ile tilo pele nei fo i vai tau ia ma feliuli wa ile to fa ma ilo le po atu langa o tulanga le mai ai la le sim tanga wenga pe tanga wenga wa onga ia wan tulanga le ai la to awa fo ilan tulanga o le awa e se lava le tulanga le palmia e se fo ia na portfolios e ia lava fo ia na ia portfolios o lo fa pena ona ia ma ia u mia le taimi le nei ia fo ila le minister tupe ai kwa fai asfale kong io atara no al minister tupe o la so fa na fina fai ia le debate ile Cody's Hotel o Kilani All Minister tupe ia male so opu ia pole finance spokesperson and labor so Matuala Nicola Willis All Minister tupe New Zealand o le fianga pesta tamarangi Barbara Edmonds ia now spokesperson por so opu o tupe a labor faila le debate nafi kuso le na safina fitaria I fole le I tulanga ia tantununga temine nei ama sia ba ngo tupe wa ka ki pisa ke do simea e para si folo al tama ai ngo New Zealand al kupela ka ki kilo nga ia so na run le poll le New Zealand Herald a lo titula to so far le mo sutas pasene la to lang ina e pestanta malangi Barbara Edmonds ai fasu mara 5% I Nicola Willis no winga la atu ultulanga olfina wala le pale nei tulanga metona I tupe New Zealand e sidiakula finga wale le spokesperson la financial labor ia nga elon mix ka kupela yengi ia men le fatu to say na fo le tulanga olo ye mo nei time general al palota New Zealand le tosang fo e ka kikilo ye pola altu langa le ayang na vanga na matel tatu Taeao to mo le vedo Samoa fali mai tol mo in auto los fabio to to tado le to live fitu por club e barol tado vedo Samoa fali mai to mo lona los fali mai aso September tado fo langa lo fa los malima Dennis Ayek le Taeao
Tolu Amo. Radio Samoa. Mana tua pa lota malpoto. Olo suita vale manochku ma. Mai le fa tua mangele mo ta huhu. Ole sunga manochku ma. Na yese fea mai tangate to se funu bale oro. Mai le pasina mbule masino me or to singa dei. Os tangate to le loto ma lo fa tangata. Pa lota malpoto pa lota mo manochku ma. Mai le fa tua mangele mo ta huhu. Ile pa lota le local board si au kilani. Ole nei fasala launga o fatanga ina mai le sunga ya manochku ma. Tuatu si se funu valu Masters Place Favona. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fa na witi o tupui pui le covid is flu river mo ila tau is flu on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu vala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane on McDonald Amanrewa e taftafane on Faletusi po le public library. Peter Drive Doctors Clinics. So se fulu malvalu minuto lo jora talo le tula fitu lo jom mauna tu na tule o tanto malu o tayo fa langa reto le ola tapena mai sunga ya pasta la fa le copa bot nei fo tayo fo fa ngona ba nei daylight saving o le fa to fa mai e tato o yo le amaka ai ele me tupu e pe ia fo ringa mai la kikiro aku o le amigia le sika ko ikula mo o no le pe la e tu luma kai mia so luma e coach luma kai mia kako io le tulanga ia owa o tulanga lava nei e pe lava la le o mai ta watu wa va venga o longa winga wa ta o mai ai la ititi la moe o mala le so ai o le pol o la sala le pola sa nei le amatai e tata wai fo ila ia la tulanga fo ie mo ka ko ina ia mauti no le o la sa o tato taimi e pela ona ia tato devices o lo ia lava fo ia le pe o telefoni ia vainga nga o le Android ia o le na a fa pe e mafaya ona nga tato pe alanga wai le mafaya ona fa alau ta itasi atu le tato pol kalami o le ona fa alau lo o le Android e mafai lava ona e nga I lunga o le Android o lo ia settings ia o pe a fa pe yellow Android fo ile a cell phone ia ona ia nga ile ina e fa pena so se iPhone lava e ia lava le vaenga le na tala lona settings ia ona fa tonu mai lava le o vaenga o mai ia e fa pena fo ile Samsung fo ila to a le ma fo anga fo ia lai ona ia ona o le swinga le na o le swinga o le taavilinga fo ila le o le mafana I masina ta itasi ia mama sina Malu o le tausanga pe o le tulanga na e alai ona fesuisu ia tatou taimi ia mai se foi o tau e pe ona iai so tulanga na iai te le po la sto na malamana sampo le luo le Taeao la sa o te mina to ia wa ke no ka ko ie ko fa po le sa o po la skonga o mo se kire wakia sa se no teno smartphones pe fo ta failo e ka ulisi kia ke ala marka lawa already lawa just ale ke fo ia ka mia pa la me la just le moi ia e ala ko ka mia la sa le so o je lo time fo e tene tanga ta fia la o mi mala malama vai barbecue le fiafi nice ia ai pa wanga na fainga benga fo le supo ka no fai ala le ia Mingia a kore si kula moia kalo fai. Le leito es fulono e le fitu a mai fa fianga mal 5 stars. Le se tato le poti mai lunga ole wala ona tu ina tu lolo tanto. Porclame a reto ole olam. Le uta pena mai le sona pasta na fa ko pon le foi taio. Ma lo lavo se fu good morning. Marie. O ka la uhani. Ola o ani pa sili te pa tu saina. Se apahela pi, pose pisu pasili, pose masike que mai piti pasina sa pasui, onita mato manipi. Tonu lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe pa sa pepe ole po
inga uta Avano so taimi Telefonia de se tu la fe fai salveta Avane ise motoka Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tu mau lava le feo lolo fo il taimi le nei o atato a wala te tele se vanga na o Nira Road le wa amata na mai tawatu pe amale se fulu a minute le travel time o lo ua whaatulanga fo i le waka kotahi mo ave ta avale uma mai tawatu fo i Hill Road lava fo i le anga iatu i lunga o whetaula inga o ala ia mwhai e on sota iatu le State Highway 1 whapena ma le State Highway luas fulu mai tawatu taimi le nei o lea fo i ua slow down tato pe amale 5 minute nisi vainga o tato walta tele o le nao lo solonga le lei lava foi le ai lava sfa lava lava tau ta avale nei taimi o le Taeao ta avale tau sisia pe le saunga le mo lunga le ala ma ia manu ia tele nei Taeao to is full solo minute o natale o le tulai fit Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fifie fa wheloa il tātou tunu o mai tātou polkalame o le a reto le ola mo o le aso le nei malo lava le soifua manuia. O le numera e luas fulu fa upe ono e fa bea ona o ai leo mose ma arona na iluma o le fa potpotonga i le fai tutoa le fa le fita fai. Ona la fa pa u fa o ai lea ona fa ali mai lea o le pupula o Iova ia te ila ua. A le upu mo o le aso le nei tu ile tua faitionga. A fai o tele ni faitionga o fea ngai ma oile nei taimi o ngai ke iloa lo e tau mawhai i le loto le lei e fai e se mea ua ave ma mea ua faitio i nai oe. O le lui mo oe tangoe e tu ile tua. E le o faitionga uma e te tau mawhai koe kali e kuai. Pe ki kau mawhai fo i amo inga na faitionga uma. Ale me te fai a tango e sa saa i le atua, wa o isi whaitionga, o la pisi e tangata, me la a sa saa mai la pisi ka ngoe ave, sa saa atu i le atua, ai le o sau mea o le ka fiofio la pisi, e o nga e presai ma e wha vai vai ai, ai whai lal mena whai e mose ma arona, se nu whai tio ke le ngu ngei, ai o le mea mana ia mose ma arona, o le loa i la ua, o le mea e whaasanga i ai, pe a whai tio mai tangata, inga ua whaitio ina le nuu ila ua. Ile le ai o se vaina wo o fo ile malanga Israelu le si nuu le na. Whe mai, o ngau mailo le nuu, ua tu uai ia te ila ua le whaafita auli. Kua ia ile le ai o se vai. Kua ia ile le ingi mea ai. Kua ia ile fia popoko ma le au maingo ila tau le vao sa siling nga oti ila tau ai kupito. Ele ei, o le mea lam tau tia ia mose ma arona. Ele ei mai mauso la taimi. E tali e tuai i whaitionga e winga ia te ila ua. Pe nga whai fo ingi whina unga matangata ma whapea ku mose. Ko ke rei lo ele oa, o le tua leo whekalai ma. O le tua leo whekalai mai, e kia whai mel ngai. Ele i kau ma whai mose whai mel na, ai whai mai. Ua o ila ua, ma whaitionga nei nga au mai e tangata. Ua o ilu mo whai te toa le whale whita whai. Ua whapa u, whaho ila ua. Ngau whapa u. Matangi atu ile tua i whai kionga ngai la mentup ina ua whai e la ua le mele na whai mai ona whaali mai lea o le pupula o Iova ia te ila ua o le songa whai la mo oe i le aso le nei a tonu e tele low pressure ia ona o lo tau mawhai e ke amo ina ia mea i o whai tionga tangata ia te oe a le upu mo oe le aso le nei tango e tuu i le atua whaitionga. E te iloa e le atua ia mea nae whaitio atu ai tangata i te oe.
E foi le teimina kwa amaka maka foi matu e kalesia. Policy. Iwa tau sanga talu ai leva. Ai ele kai mi foi nga e foi le tala noanga le kalesia na fai. Ke mangkua ele si teimi nga pewa wa fai tio mai le sito ina matua le kalesia ia tia ia kau fai ma kau nga up o fai atu ia fai mai ko inga. Ia wo ai nga umba wo le po wo walu o moi wo fiu ke kau moi o le mafai ngo moi. Pisi me foi le mamafa ile o mafofau. Onga ole fai kionga le o au mai. Fai kio me fai le o fai atu fai o ngaku se me mai le tua. Ai sa wo fai kio. Ia le mena wo le moe wo mamafa tele. Akelo le menga le nga fa pena wa kele le mele ole o lo mangaku ifo oe ia te oe. Wo o mangaku kele ia te au. Ai wo o le mangaku ile tua e onga le ngalueng. Le mele nga fai wo fiu ke kau moe nga po wo le moe. Ia o kule lunga walu lo sa vali lo farsa. O sa lo farsa o ngofo o te talo lo le tua. Mo fa aku le tua o e sila fia le mele nei. O oe ona le te inga ma le mele ke lo e manga o fai. Ia e lofa mai o ke ku inga ku ia te o le fai tiong. Ia lo langa umalo te talo ile tua. Pise me o kango ku ile ku ma sa ile tua le fai kionga. O ko sa lo fal. O sa lo fal o moe file mu o fia. Pei la mai e se tangata o kango kongi ku ile me mafale na tongi mai tangata. So mo o foi la so ngai. O nga e ku ile tua fai tionga e ke mau le file mu mai uma e foi o sovele tua le mea le mafa malama tangata ile mea le sa le malama mai so le upu mo o le aso ngai ia sa o le mea e ke ave ia fai tionga le tua fa fetai o matu iloa e le asa i matu ma fai tionga ile lalangi le nei ai fa fetai o lo matu iloa na e fetalai so se fai tionga ma so se avenga matu tau ave ia tu ina atu ia te oe olo e manatu mai fa fetai Yesu. Amen. Wanganga, Eli wa ina lo uola, e ua mata mofi.
Purpose and Peace Chapel le lei o vai no joy family no jolo talo le tula e fitu o le aso no se fululima o se tema o ani mena tupu le ia so tau sanga o mapai. So sanga te siva valutasi le so na whaatautuai se uluwai ta maitai mua I to tonu o le US Supreme Court Justice. Ta siva valu ia o le so foi o le lona lua ile o pine aulo ale susunga ya Carl Lewis ile ta alonga le nei o le oso mamao. O le tausanga I lua afes fun malvalu. Ia na whapena o na whaamawai ai inisi o co-founders o le Instagram ia ila ua o Kevin Systrom and Mike Krienja ai whapena foi. Ia male whainga pa anga male Facebook. Ia o nisi na wa ngai mena supule nei aso I tausanga ua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu la o pepa palota I le whale whaatali no whaafi, pe au walo te whainga wenga. O le atu la o palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Wa whaingo fia nei le whainga o lau palonta I palota pitonua o kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whale o loa, no fuanga lau telen whemalanga inga, ma whale tusi tutonu o kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi ono valu wha fitu lua. Po le olua tasi ono valu fitu lua tolu o. Resitala nei loa I le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia November po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane I le itc.co.nz, be vala au mai I le o val selau, valu ono valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wā solo mana I manuia. Hey, hey! Oh! In this update, the incoming Reserve Bank governor won't rule out more engineered recessions. Sweden's Anna Bremen is promising more consultation, transparency and stability when she takes over the role in December. Former Governor Adrian Orr was open about the central bank deliberately causing a recession to combat steep inflation. Bremen says she'd like to avoid economic shocks, but the central bank needs to remain focused on price stability. Where you manage to deliver without hurting the economy too much is very good if we can make it happen. But the key focus has to be on low and stable inflation. A warning the country's not ready for a rapid increase in dementia cases. Auckland University data commissioned by Alzheimer's NZ reveals around 500 people every week develop the neurological condition, and 170,000 Kiwis will live with it by 2050. Chief Executive Catherine Hall says our ageing population has caused cases to surge, meaning tens of thousands of people are missing out on the support they need. She says the health service has had many years to prepare for this, but hasn't done so. 2 detainees are dead and another is in a serious condition after a shooting at a detention facility in Dallas, Texas. The attacker has died from a self-inflicted gunshot wound. FBI Director Cash says anti-ICE messaging was found at the scene. The FBI says it was a coordinated attack, for example, of targeted violence. Country. Senator Ted Cruz, it's the 3rd shooting in Texas directed towards immigration or customs officers. To every politician who is using rhetoric demonizing and demonizing CBP,
Stop. New goals banning harmful long-term tethering of dogs kick in today. Under the regulations, a person will be banned from tethering a dog to a fixed point for extended periods where they suffer distress. That's news. In sport, a court has found taking $10,000 Australian to deliberately get yellow cards in an A-League betting scam is not for a criminal conviction. Ex-MacArthur duo Clayton Lynn Bacchus will serve 2-year conditional release orders, similar to a good behaviour bond after they were sentenced in Sydney. They'll repay the illicit money received. Teammate Ulysses Davila is facing more serious sentence today. The Silver Ferns have won netball's Tiny Jamison Trophy, beating South Africa 70-58 in the second match of the 3-test series at Napier to take an unassailable 2-0 lead. Singles sculler Logan Ulrich through to the semi-finals at the Rowing World Championships in May. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Tātou tuanga i atu I lunga o la tele o lea lava e tu mau le feo lolo le taimi le nei lunga o a tātou a wala I lunga o a tātou motorways e le o iai lava se vaenga o mai tau atu le taimi le nei ia e ono whaapole nai pe o poloka ia e le o iai fo se whalava lava tau ta avale tātou wanga I atu I le vaenga le State Highways fuma le ono e na pau lava le vaenga leo te mai tau atu le na ua tau a mata fo ilele ona anga inga I atu ma tau pisi mai ia oina I Western Springs Morningside fo ilo o mai tau atu pau wale na o nei vaenga Point Chevelia lea ia a onisi o vaenga uma. O lo mai tau atu taimile nei, o le nā lava e feo lolo lava tātou I le lunga le awala ave ta avale, tau lava o lea ia, whaamole mole tautua nā lava fo ilo saunga le mu, ia male saunga le mu o leisi ave ta avale I lunga o ala. Te tele mani e tele lava foi, whainga malanga le malo le atunu I le nei taimile Taeao, o tolu minu te aile tu lai fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whainifo o le All Dentures. Waingana tamale nei le tala o le tau nei fo I Taeao fo le tātua mata mai Samoa. Malo lava se fo manu ina tunu whaftai mo le whaafonga mara mai mo mai I le porkalame Malu o le Taeao. Wawa atu Samoa lua se fulu maratasi o lo iai. Ina mawhanawhana le e Samoa nei vanga o le Taeao wa te ala Malu I Samoa. Awa ola titia malangi le malitau Samoa I le nei vanga o le Taeao winga o le tau le atunu le nei aso atoa o la vasolo na langi le le tau I le vanga o Samoa pa o timu I le nei fo yaso lua se fulu manabalu degrees Celsius maulunga na o le bevela fa mawina mo Samoa le so lua se matfa I lona mawalalo Tātou tala mai Samoa le whata whiti whainau tala mai Samoa nei vai aso pēr tale tu la e balu I le Taeao nei pa ngau mal tāra pakalame I so se vaenga o le atunu pele Samoa whapena fwoi Amerika Samoa o tāra mawhutara nei Taeao whau malo la ba ia le soi fua maruia Fwoi mai tala le tau New Zealand nei tātou amata mai I le motu I Sauteng ia wabai atu mana ia wa avese ina umala valapta inga e se ibanga na pe au te loe lua vaenga motu I Sauteng o lo tumau pea ia lapta inga mo Timunga Queenstown rain warning yellow watch Mole source for tasi morunga na Malulu o la fasor na pautimu awa oa I niso taimi. Lesi vaenga lo tumau na ia lapta inga mo Timunga Wanaka. Sfutoru morunga na Malulu o la fasor for pautimu I le neifo yaso o le telo isi vaenga e la vea ika I koram o la fasor na awa oa pautimu niso taimi sfufitu morunga na Malulu in Chicago o la fasor for pautimu na yaso langi le lei I le awa uli sfuru matoru morunga na Malulu fa mawina mo Invercargill le so Nelson pasola lang de lele tau de ya so pasola tu timaru pa utimu I niso taimi lang de le ile afia na nice for lima malu na Malulu de Neden ola pasolo in awa fo pa utimu niso taimi
Fulima Malunga Malu from Mawina Mo, the need and less so. Karaste Malo Labersi for Maria and Taeao, our Timo, Nisho Taimi, Langi the Lake, Eliafiana, Native Town Mo, Toe, Sfuano Malunga Malu from Mawina, Mokaraste and Yaso, El Motu Matu, Gaitaya, Peach, all of the one you see us for Fitu Malunga Malu, Pasaron our Timo, Ele, our Ulimafiana, Native Mo, Tony Fatalafatu. Taeao Malo Lava, Erso for Maria, Fasaron our Timo Mo, Toe. Le nei fo yaso sfulima molunga malulu fa mawina mole lo mua le nei fo stuffing o le telo isi vai nga tauranga lo ia lapta inga mo timunga rain warning orange warning apa o timo le nei fo yaso lang le leila fia na nei sfului var molunga malu le air taupo awa pa o timo ni so taimi apa pa tu ro torua o lo ifo ilapta inga mo timunga rain warning yellow watch mole so awa Pau timus fulono marunga malulu o isi maenga Palmerston North fulono marunga malulu e awa pau timu le so New Plymouth awa foi pau timu ne yasos fulima marunga malulu Napier awa pasoro langi le le tau los fulono marunga mafana Masterton awa tau le sos fulono marunga malulu il tele bang o Hastings awa langi le towns los utasi marunga mafana so se va yari fainga piko uyari wo los utasi Gisborne Alo ilap tainga mo timunga rain warning orange warning pa utimo ini so taimi lang de leila fia na nei los forum marungan mafana fa mawina mo ne stoffi wata to liam no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaudo au kilani sfotoru marungan malu lo yeni ne banga Taeao ata ta maile malama ne banga Taeao awa le fo ata ta malangi de lei o winga na tau le so awa utimo langi de lei ni so taimi Spul fitu marunga na malu fa mawina mo au kilani ne yaso Taeao pe au liam spul marunga na malu le ea awa lang de lei pe utimo ni so banga o kilani pasoron awa fo lang de lei pe utimo le sto nai lang de lei la sa pa utimo la so fuam lang de lei la so luma la so lulu o pe yaso o luma na yatu fa mamau o mana o le tau tu na mai la vai tau nei foi banga o le Taeao le tino la lampa pa au ni so banga o kilope ele tino o manu ia mai tau mo tau ele nei so fo o tato au ia A whaia mo o mia ne o tai ni fufa pii o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni fufa pii. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wind quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Iwa lawa tia nere tulai fitu le whafonga le porokalame Malu le Taeao, Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mora nei Taeao ma le tel tununga lo manuia mai le tunu le nei Taeao fo. Si e whai mea fifia mai tanto. O le aso fo. Yo e wa mai ni aso fo mo tanto na o le tua malona lo fo ka ko ni aso a. Mene. Ya fifia mai la ia fifia mai fasca ko ki ma ngai ya ni skofi. Skofi. Ma ngai ia se ko pai ta vai. Oh io e ko pai kokola. Nice. Pesi ai kama ki au ngani aso wala malolo au la vale fo kama kiki au mal poka e konge. Sawa. Ya nga au la vale kama ki ya aso ko pai. Aso ko pai. Pa fi le bo kama ko pai ya nga uma. Olo ke aka o paro logo po o ole o kau loko a your granddaughter like fiku ko sang o le tusila la ye o tu ina tu me uma tu tipo pole o ki fa lo longa kula la fa ka ya shong ki nga ya fa sa mo o fa lo ko le sikai o fa pe la ki le ya o tu ina tu le tua me tu tipo pelo ai e para e manga e voci version nga na kus pa ia anga uso popole ma pepelo e fa kasia la uso ole te piscina la fanga luenga le tu fo ima vasenga fa ya o molte pe no nei fanda ya molanto wa katoloto yo pese ma tala fatina fo nei fanau ya le lei ma ne fo ne vai taimi wa pa walo la bonor tu sanga tu la bonor nei fanau mo molile finanga lo le tu e alai e la tu loto ma tala fatino ma tu lang fo i pese
O taimi mana ia nei tawai. O wa mana tua foi. E iai le avanoa e mawhai ei. Ona fausia i le kaimilengei. Ia le tūlanga foi leo le tamaititi le mea tau arts. I so sei tua inga arts. Ia wa leo o lava universike. E iai mata apu whaapitoa. E iai foi whaelonga whaapitoa. Mo i lātou. Ai a le leilanga fau le lei atu i le toa fi le mol ka mai kiki. Ma le loto toa o le tama ma le teini. E mawhai a o ngā au i lunga a le avesanga art major. Ia ole tulanga leilanga ke fia ila kulanga le ole unga yo kama ia o falta loto mo e faile act ia sa ile pelo faile act mo Tana no le ba ngale wai a titilo termine nei e ia lo sa mo wala lo ya me sa mene yo comedians la fai me mali fata te ngala to finger yes to finger pulia ya ba olana le to tinonga na fai tu sana amata ona le fefe e tala noa i le fia afe ma le fia afa tangata na amata mai loko mai yes le fai ngolanga pepa kusa oinga nga amaka mai lona leilo ko e fefe tu lu mo ka foi le so tene yo le nga foi o ia taimi mo pe ona ta foi ngalon mana le tai a tu langa na iai ma ia nei fa na ma le tu langa iai ia le fai ngolanga foi le tua se wa fa ngai ngam fal tua ma le senga fa ya nga sa ia la balo ko sa langa le fai ngofia foi tape na ngona i fa na wi ia la vale on sa fa mo mole au la vale ka maki asuer ko pai e lo le alu lo ma fo fau i le a reto le ola nel Taeao ole mana yo le fa manatu langa o ka ko ua kele le attack le si nga le sa war fa punga o so i sau o so i alwa ko i sau o e tusa ua tau ile a foi ile taui masui male fa pe ai or sa ona ale mana ia yo le melena mai le a foi a reto le ola nel Taeao au te lol tali file mua na o ai e whaalenga mai, o ai e tau e mo mai, o ai e kau ai ma mai, ono sai, ai tu i le tu ai whetau ma tangata la, kusala ala o leo te nofo mo mawhau a ngamran mana. Te mando fol tu sia paulo i le kalesia Efeso. Ma tau po e ono. A wā tātou te le tau ma tangata. A o le sili o whai pule, ia manganga le anga uma o mea o langkusa o ngangangangi o lo whaunga ina o tangata ia o tangata na whaia le tua i lona whaatusa ai ona o ngangangi o makua i whaakumuria ai ma makua i pūlea tangata nei lea lai o mai kua i ngā mela lea mo le attack o le o se whai lesi o le mela na lea lai whamai o ngasai la langa o ngangangi o lo kaumakako ai mana ia tu i le tua file mu fo ka mo ka ko e ye lava fo ia wala tawai ile nei soifuanga o wai entitled lava le tangata ia pe afa apela oni mata o fo ia e mafai ona fina wa inga ai ye lava le ala e mafai ai ona fa ai lo fina ngalo ia maso ala o pule o tato fo e fa vai le ava fata so ala o pule ia le lei ma ia mautino e umange ua mali le ngai lo le umange ia akama lo i ma ia wa uma sia me ala la ku kui men pa ku me la na o le pepelo sa ai lo la ia sio walo ia tu ile tu me ko ki pepelo sa le ia le lei pe o fa lo mo ko malo por ka ko silver friends on po na ia sole na ia wa ngi vai kai mi le fiso wa ina fo ia pe la fo yo na ia le tape nanga sia tato au le silver friends le mai ta watu mana le la was so ala to man malo ile au le a felika le la mai ta watu ana pola e fitu se fulu lima so var mamao malo le kusala le wa mauna ya New Zealand le pule Tiny Jameson manga ia sole well done congratulations te manto volta penanga o silver ferns o le sale a wala to fayaonga dai Nolan Tauro kusala o le sao maila o le sifo I fayaonga le ia le omkua I si tia fo le fo le tatu au ma nei ia le lei o le time le au li nei por sfuru no la wale au le peleki talonga le auskari le fa ko paso la winga la tau no atu nei le au le fo ia le au so tau mo le tatu por kala ia o ka un sil fila tunu ka ko au ia tu langa le ka ma ke ka mingai first 5 o la tamata mate pe ke wa maka ia Damien McKenzie
Ia tulangana ia wale tamata mate amata ia Damien McKenzie. Lo inga lai mangi ngoai footbacki ia Will Jordan. I've been off to inga le backline. Caleb Clark ia le sile wa malosi mai. Le opeki ofili fo motalonga lea. Sarah Reese ia o vainga manga. Ala ka ko fakar. Pe kasu lo wala mai awa kamaudi. Ia. Fakar lo mai kama lang sama. Malang mai bak. Mai o i Australia. Ya, mangaya. Kalau mangaya ngar bas. Yes. Ala failo na vainga ya Taeao pe audio ka ko porkan. Ia. Ya le lei ai si vainga o talongo ina po ka ko nga. Ta tole na. To wala na. Abai va fianga bal peni no che fau, le foi Taeao, valo mai, manu le vabeao. Ola so ele malle fa ponga le Taeao tara pokalame le ele ngata pro Tanzania. Think a minute jaw fa fonga pokalame manu le Taeao with the mas le mai total amo. E bolo mai o manu le vabeao, e fia fala. Celebratory. E ti e nei la upasika ai o suena. Ai la ukaiva. E la te asoa o la te ula lilo. La mama sue tu pe la utauli. Ole ala poi le mana mea hela o la sui puai. Tuai moana, tatu hata. Ea, vai sau. Betuai moana, betuai manu. Sau ia pele, sau masinai kuai malu. Sei nuane amoi, ita maolenu. Bolo, mayo manole vabeao, e pia palava, Celebratory. Ia eti e nei la upasika ai o sue ena ai I la upaima. E la te asoa o la te ula hilo, la mama sue tu pe la utauli. Ole ala fai le mana mea hela ua pasu I puai. Tua I moana, tua I moana. Tua I moana tatu hata. Ea, mai e sau. E tua I moana, e tua I manu. Sau I ala o pele, sau masina I puai malu. Sei nuanea, ita maolenu. Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. On a TV game show, I saw a woman who won a shopping spree in a supermarket. She had 10 minutes to fill her cart with anything she wanted in the store. In those few minutes, she had to be smart and find the most valuable thing she could to fill her cart with. Do you realize that your life is like a shopping spree? In this short life, we have only a limited amount of time to get the most valuable things we can, to get the most for our time. One successful man said it this way: the time of your life is the $1 you're given. It's the only dollar you'll ever have. So be very careful how you choose to spend it. Don't ever let other people spend it for you. Counting time is not nearly as important as making time count. You see, if you don't use it, you'll lose it. Time never stops for any of us, no matter who we are. You may be able to take the day off, but you can't put it back.
Since we can't keep it or save it, we have to spend it. A wise man said, "The only smart use of your time and life is to spend it on something that will last longer than your life and keep benefiting you even after you die." Here is a short, simple poem that tells us the secret to spending our life for the one thing that will secure and always take care of us. It says, "Only one life will soon be past, and only what's done for Christ will last." You see, Jesus Christ is the only one who lasts, because he's the creator of life itself. So if you have him, you never run out of life. That's what he came to show us, by giving his own perfect life for our sins, and then bringing himself back to life. So what will you do with the time you have left? Why not start taking care of yourself by spending your life wisely, by living your Maker's way, for the only things that will keep taking care of you for the rest of your life, and even after you die. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Malu, ele mafai, ona fama talai.
Maria lo tole pese mala pese ale anointed praise le tua mo radio Samoa for lima tolu a mom. Lua se full water with challenge like fit to my fianga fana Jerome Gray. So I'm tired of youngest fan out for Taeao. Se au mai lo au aberto lo lima. Leva fogi a so etele sila sila. O tele ia luma mau. Sa o alu o te fao. Se e mai o se e tana se o si batu. Ha ha. Talo falava o a ola pimerna, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Fomnanga sfana ole so tofi de na so dos limo September wa matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo fona no ngatato email On air at radiosamoa.co.nz. Alpha pe fo im fona fanga in tato Facebook bo le YouTube ro de Samoa manga yala nga shaka ko ambio ngir kaya wa ya wa le tele le sivanga Facebook ma YouTube ya le fo le sivanga omi le face le email Ja, heb je voor de Spanje om je met elkaar telefoon? Ja, de leed staat de telefoon in de Taeao. Maar loop ze voor me nu. Tarofa. Maar loop ze voor. Hallo, ze voor Sungarawa au Lova Selwa. Ja, ab dan le mo china. Ab tai me la no, ia vi ne no mo de tero fanga. Ja, kan do tale. O holy for Tino. Ti vai ti va si ne Taeao, wa tuaro ne spulta sang. After the roof of Malanga lay the two amazing top your Marian Singa yet away, while the Emelman we are always full of Sang, I offer it to him to for any still sang a state as so much sang. You are for Anganam from Marianga, what to Roso Rachela, or Auntie so Epi, Christina, I pass there for Anga Malutina, or Uncle Dale and Wesley. Yeah, pass here for Anga, my grandparents. O furi masina ba sini mai pa kurva tai rava mara no mdia le. Mone vora nei Taeao, Gina Talofa. Gina. Ia. Ia. Dai la mo la no to vai, mo sa sala. Ia. O lo faangam fa manianga mo le atu sa. Tama fa si au ya pasta fatsa le vave lusi mailo. O pam se no le asoneo. Na toro sulima na soifua mai wa ato yele ono sulfa on sausanga ewi na wo fai langi la fo langa la matanga nei sausanga ai ngalo oe ole matua ol fa nawe so sul tolu ya fa stai le tua wa alwatu mo le no lo tausini o yai le la lo langi ya fa mania le tua dai mi foi al watu lo matua ya wa moat mai se foi ale ya sone wato ya le iba masina ole la great grandson ya kilani mangele le leo masaya tia fa manuia le tuai lo tu puai ya do fa popo ni sia solo vola tato te mafuta itea ele ngalo oi pasta felo a ile langi ya fa manuia le tu el ne ya so ngadwe nga fai sa vai ma to sala ya manuia lo to tai me to es e fona nei Taeao isa ma non si fua ma lo so fua ta vai ma lo la vale usu ya o lo mana tasa le malu lu kai au uma ya o ala ko la fa ma nyanga si onisi ya skali ai I Gold Coast o le aso ni wa ato ya ilonga se fulu lima ona tausanga ya afai nanga kali kongo kele o fa longo mai lunga le YouTube ya lo fale atua ma to fa poponi sia so stele o lo langa e te o lai lunga le fonga ele ya e mai se lo fianga ya le tau singo o si o tina fa pe na i o te nai Gold Coast ya o lo fa anga e va kunie ya anti isa ya ma le family nei I postage for o I potni down ya love you fa stai lava tavai mana tasa mo lo wa no fa stai tele Tai lava Luisa manu for nei Taeao fo ia le lei e fo o pel ta fam lenga ele wolungo le Facebook yes tabai o le faamanuianga mai ia Felila Malia Paula faamanuianga o le asa soifua o le uso ia lalo fasavalu tau fao o nei ato iai lona fase fulu tausanga faaftai ai le tamao I le langi lana faamalolonga malana tausinga o iau lia mai ai nei tausanga e tele happy birthday sis ia o le Paula na o tato faamanianga le wai. Ele ai. O ka konga. Ka konga le Taeao le le mole atunu o faamana tuto wa sa fanau le so. Ia al pesele fa manu tole purenga mana fenga radio Samoa. Ia mal manto por kala menei o ka fefe il famunga le ka ko mai famul mole ngal mana ko on sa mai ka ko pese on sa mai la fa pese
o se mai la fai pese fa mole o se mai la fai pese pe au te lo fa mlianga le o le mai I le upu tamuli whamanianga mai a leo ngā uputomuli whamani atu la sa soifua o le malu tofilau ta whawhau le mā mea a via e Sarah. O le vi ingai fo le atua soifua, aftai te leilo nā lofa malana pule whaasoa, o ia whaau popoatu nisi tausanga mo lo soifua le malu, o le tatalo, ia toi whaau popoatu le atua nisi asu si tele mo oe le tuangane, mauai pea lo soifua malo lo ina, alo lofa tele atu a ingai au se talia ma New Zealand, ai maise a lofa anga o le anga uputomuli, ma le whanau mai au kilani. Ia, o ka koulanga le lei pepese mai lona vai pese sanga le sisters aso sole basa. Ala fa twel pure ngoma la fenga fenga re Samoa le tarbo klavi Malu Taeao. Ato wasa fa na. Sparky. Manga ia, mai baki wa maka manga ia mamla mala fef. Sawa. Muni te la soifua happy birthday. Todos for tolu le balu.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Nisio vainga lunga tato wa waltele na wa yai nai vaenga ua feo lolo fo ile pisi le taimile nei ia mafasol sola tu lava fo ina mafai pe na maita watu lunga lava fo ile tato State Highways fuma leono le taimile nei maita watu le na lava fo ia ua pisi lava tato matatu lava ina le vaenga le na Western Springs ia fasol solo atu lava se yo atu Point Chevalier e o atu lava fo ile anga ia tu Messi ia o vaenga ia leo o maita watu le taimile nei o le na ua amata ona pisi o tātou. Mai tawato lo tu maulava fo ile mamafa le traffic i le vaenga lea Shield Road. Ia maleanga ia tu ilunga ia tātou motorways. Mai tawato fo i Green Lane East o lo ua whaape na fo i ia ona pisi le taimile nei. Lunga tātou Southern Motorway. Mai tawato i le taimile nei. Ma tātou le pisi le nawa iai Mount Wellington. Whaasolo solo ato i lava fo ile anga ia tu i Penrose. Ia o lo mai tawato nga ia tu Ellerslie. Ia o lo o whaape na fo ile na afiane Ellerslie Panmure Highway le taimile nei o le na ua pisi fo i tātou. Lunga o le tātou au wala lau papa feo lolo o le naile lei o na lava kilia i le taimile nei. Stay o le lunga le tātou State Highway 1 mai se fo le anga iatu le na North Shore ia paule na o le vaenga o leo mai tawatu na ua feo lolo fo i pisi le taimile nei o le Taeao. Nisi o vaenga o tātou au wala ap ta'avale o le na lava lo so longa lei le ai se wha lava leve tau ta'avale ia. Manu ia tele whainga malanga a le atunu le taimi o le Taeao. No to is fulu valu minute na ta lea le tulai valu. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Samaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaeilonga whaapitoa. Ua lava ale tato ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsolta i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 tolu. Ia mania o tau matua, whapera au auna e tua, ai ono matua e whanau saifua. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari e na fasidi lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa. O lo pa whai na whaatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātou la. O lo awano fo yo tātou ofisi tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer. Me wha sawa i lo taimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tale penisini. Mon hisi o whamtalanga mala au le o varsalau o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mamodi Samoa. O mana umie o e pose isi o lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au poe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken I malanga inga. E au fia ai mata upuna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Foreign Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mom, any food? Mom, fear I. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mayar kaya we kawad po. Wui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele fa pizza maltuanga alfana. Really my law ile ovalu selau. Tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Toto Borwin Samos Falima, Eva Tolu Amo, Joyce Fulu, Male Tolu Minotolo Joratano to Malu. It's coming up to 13 away from 8. We'll have news live from Samoa at the top of the hour. Name time on the time if you feel for this my. Yes, Tasi for Sui, for Pule Labor, or for your spokesperson of Labor, more buying of Malanga Inga, transport, raising, local government, and small business. Mr. Tangi Utkir is with me this morning. Welcome to the show. Kirana Tangi, Metaki Maata for joining us. We're delighted to have you on the program and look forward to meaningful and engaging conversation. How are you, Tangi? I'm well. Talofalava, kia orana, me taki mata. Thanks for having me. Always good to chat with you this morning. Thank you for coming on the show this morning. Okay, let's start with transport. Prime Minister Christopher Luxon was at the launching of the new expressway between Otaki and Levin this weekend. Good timing, or do you think this is one of the long overdue projects from the government? Well, this is a project that is really waiting to be done. It's been on the list and in the pipeline for quite some time. It's a project that I support. It's not too far from my own home community of Palmerston North. My concern, of course, is that they, as a government, need to make sure that they deliver. Right. So while the Prime Minister was there to turn the first sod of dirt, what's really important is that they get that road done, because the connection between those two communities is so important. Yeah. Okay, from you as spokesperson for transport for the Labour Party, what are your top priorities for improving New Zealand's transport infrastructure, especially in regional areas like Palmerston North? Yeah, regional connectivity is so important. And so my concern with the current government is that the amount of money that they've got to spend is they've got to really look at making sure that it's balanced. They've cut funding to public transport. Right. Our communities rely heavily on public transport in regional communities, but also in the main urban areas as well. And so we need to be making sure that public transport is as accessible as it can be. The government have a $6 billion hole in what they want to spend and how much money they've got. That's not good enough. We need to be ensuring that they deliver on the promises that they've set out. Okay, Tangi, how do you see public transport evolving to better serve Pasifika communities and other underserved populations? Well, fundamentally, it starts with ensuring that there's, funding in the kiti for the transport to be actually underway. Yeah. And when we have a government at the moment who are cutting funding for public transport, that's rather unfortunate. People do rely on public transport, buses, trains, ferries and the like, to get from where they need to be to where they need to go. Yeah. So it's really important that the prioritisation of the funding and making it accessible. I mean, when we were in government, there was half-price fares available for public transport, very, very popular. Yeah. That's something that the government has cancelled. Okay, what's your stance on the future of rail in New Zealand, both for freight and passenger services? Rail is really important. It's vital, and Labor government always seems to invest in rail infrastructure. We did that when we were last in office. I'm so proud of the fact that we set aside, significant hundreds of millions of dollars in the strong rail connection between Palmerston North, or the Manawatu, and the Wairarapa and Wellington through an improved service there. It's really important that we do look to how freight can utilise rail. I hear constantly from people about, the number of trucks that are on the roads. Not every single truck is going to be able to get off the roads, but if we can have a strong, resilient rail service,
it's going to make that decision easier for them. Okay, Tangi, one of the things that we keep reminding our Samoan and Pacific Island community is make sure that they vote for the local elections. What are the biggest challenges facing local council today, and how should central government support them? Well, the biggest challenge, of course, is the funding of local government. Local government is expected to do a lot of work, but the funding that's there is somewhat questionable. And so you're right. It's really important that our community gets out and votes. The deadline is 12 noon on the 11th, Saturday, the 11th of October. That's just over 2 weeks away, because this is the chance for people to have their say in who will be making decisions for their local community. Councils make really, really important decisions about from parks to infrastructure to a whole pile of other community facilities. And so people need to have their say. I've looked at the latest returns, how many people have voted. It's still very, very low right across the country. So people, if you've still got your voting papers, please, please, please fill them out and get them back into the post. And if you haven't got your voting papers, you can contact your local council to arrange for a special vote to be done. Excellent. Good reminder. Tangi, you served as a deputy mayor of Palmerston North. How has that shaped your approach to local government policy? Well, it's been really important because, having the experience, I served deputy mayor for 4 years. I was on the council as a city councillor for 10 years. It's really important to be able to have that connection. And so, I use that quite a lot in terms of the connections that I have. Yeah. Okay, so how do you propose strengthening the relationship between local government and Pacifica communities? It's really important. I mean, when I was elected to the council, I was the first Pacifica person. It's making sure that we have strong connections to our communities where those decisions are taken, because that's what's important at the end of the day. Some councils have, advisory groups or opportunities like that, but fundamentally, we also need to make sure that our Pacific communities actually vote to ensure that there is a really strong voice around council tables as well. Excellent, Tangi. Okay, let's, for you as a spokesperson for small businesses are the backbone of many communities. What policies are you advocating to support them, post-COVID? Yes, you're right. Our small and medium businesses are the backbone of our local economy, and they are doing it tough right now. When we have, more than 95% of all businesses in New Zealand are in that particular frame, that's really, really important. What my concern at the moment is that the government are not doing much, if anything, to support small and medium businesses. I mean, we've seen those GDP figures come out. 0.9% is a drop, huge numbers there. We need to be getting alongside small businesses to see how we can support them. And I've been out listening to them and chambers of commerce as well to see, what are the real issues right now, the costs that are associated with their operations, those sorts of things. That's what we need to be focused on. Right. Okay. So how can small businesses be better integrated into local economic development plans, Tangi? Yeah, that's really important, because when we've got more than 95 or 96% of those being small businesses in our community, it's really important that the economic development agencies are aware of that, are working with communities. And many of our Pacific businesses are small businesses, not all of them, but many of them are. And so it's really important that that's where the local government frame comes in as well, that we can work alongside local businesses to see what their needs are, what the opportunities are, what the challenges are, to plan for the future. Excellent. Tangi, thank you so much for your time. Before I let you go, what do you think of the new Governor General of the Reserve Bank of New Zealand? Yeah, so I don't know much about the new governor other than what I've read online and heard about in the role at the moment. I'm just hopeful that the relationship between the current finance minister and the new governor is one that's appropriate, because it's really important that whoever is in that role is able to do a fantastic job for our community and for our country. Okay, Tangi Utkir, once again, thank you so much for your time this morning.
Maria nei aso, have a great day, sir. Kia manuia. Lava. Looks like delay out of sort of England for Taeao, Malaysia, Tangi Utkir, or Nisina buying a pair on Fadia and for Taeao Fo, just for Lima, even told Amo, and Mano Telo Tassilo buying us up sitting here. Also, Tangi Utkir, Sabia Masui, put into on Mangana Pumpstead North, and Lavalon City Fear. If I'm going to local elections, or the law left from Manatu for Ela for Tonuia, or if I let Tonuia, Manmoblano. Tato sa fai tato panota I fo I fai panota vai atu so fa mo neto sanga ole ato teleni so tato sa mo Pacifica fai la tu panota ma ole si fo I tu ta wel tau sanga le nei ole wa tele no fanga fo I ma fai lava ona ave I tato pe palota ole ma ole taimi fa atu mo tato pe palota ia ma fa pena fo ona mol atu ai a fa pe fo I le si la fia le malo la tunu po ai paloka ia e ta ole reach out facility ia mo nei manu rewala to ia ma fai anga reach out ma ia ta ia ngo kangole musu atu ia ma fai lo atu ia swa fa wa ta wo tele le mauti no ole kangaka ole tatu te palota ia wa mana ia le mangala na ta ua ma tatu musili fo le tunu e ale ta ua fengol tatu palota fo le maltanga to le palota ia fo le o te loe le nei saute mai se local boards mangele o tahu o tara papatoe manurewa la to tele te mali fo malo samo la si lunga le au ma fia tauwa ina ia mawani la tunu fo tono local boards mo le tulango el pole nuu tasile vanga tawa le fo si sila to e le tunu to tele la to e pe fo mai ia ele o lango ina fo el pole nuu o ye nei o kilo fa ngai suila paloka ia o ngai paloka ia wen brown ia le tulanga le lei mo tato sa mo Pacifica o me ia tau na sila mamau ye ia maloloto ia to fa na tunu mo le fingal panota local elections ia le lei ia se o sa mai farka ko fa mar skingo mai ele kai anga suir ka fa mar skingo so e fa ka fa mar skingo ia ma paloka la ia fa mar skingo ia fa paloka ia ma fa ko mar ka fa mar skingo o mo fa mar skingo so mo chala mai sa mo le fo Taeao fo ngawar wak ia luma ya alu ya safa alu fo ya safa iya sabali iya sabali iya lunga iya safa iyo iya liu le sipito iya Ngai, lunga. Ya. Aya. Luma. Esse pizzo. Aya. Luma. Aya. Aya, mangaya lunga. Luma. Aya. Lunga. Bali. Yes. Iya, alu kai kasih. Lunga. Aya. Iya, iyo sala ya ita lima. Aya. Iya. Ya lunga. Kau au. Iya. Iya, sabat balik ai rumah. Malo. Mana vai tonu? Mana vai fafo tonu? Mana valo ai fafo malo. Le fa malo sil ne Taeao. Mi tele le aso soi foi ya.
i tolu. Amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo whaere nei asa whau le tātou tino tara tau longo usi mai alau whaafonga. O le maliu se li tolu sulu fitu tau sanga le matua o whanga tuli masamata itai. I se vevesi na fiai nisi o tangata mai whanga whau masamata itai na masino yuni o le tau sanga ua mawae. Wa whaasala i le whaamsinonga mawalunga i lana whaai unga. Le na mōlia i le solitu la fono o le fasio di tangata pa i valea. I le nofo sala lea i le whalipui mo le umi e fitu tau sanga. O fuatia Cameroni tolo vae, e iloa fo i le isi o na swafa o fuatia tamalongi vaitongi o whangawhau masaba pali i. Na ia i o ina mōrianga o le fasio di tangata pa i valea, umi o se a upenga matautia o se la au malosi, o le itu ainga o le luas furulua semi-automatic. Ma le mōrianga o le umia lea o se la au malosi, e le i leise ne ina wha le tūla fono. E peona si le fio le vesi na tūla i mai le pō, i le vāo tū pulanga o iawhio anga i savai, na mafu ai na umia le ua nofo sala nei le to ese, le la au malosi leo lo wha i loa i le wha i unga tusia, sa iai niu tu tau se wha. Sa wha i loa i leo i alatu suenga, ina ua tau nuu fuatia le malai o le loto ao le whalea onga o whonga tuli, ma sa mata i tai le pō, lea na tupu ai le vevesi, na ia wha papale la au malosi, ma o le pululo na whana a fiai se vaenga o le mata, o le ua maliu, lea na a fiai malo na whai aise i tulou. Ma o le mafuanga leo le maliu e peo na whai loi le lipoti e le fomai. O se vevesi na tupu i le late le sfurulua i le pō, e peo na whai loi le whai unga, na tau ai ei mamaa ma wha papai ma la au malosi. E se furulua tau sanga na amatai le fua o le wha salanga le wha msinonga. Ai na tō se ai isi tau sanga ma masina, ona o i tū le lei mo le ua molia, e pei o le i fonga ma le lenga whaia i le vāo nuu na a fia, wha pēr tāu mafa ma tupe na tu inatu e feso soni ai, i le lau ava ma isi tā penanga o toe sauninga o le na maliu. O te toe ai le fitu tau sanga ua tuli, o le wha salanga lea mō fuatia. O le na maliu, o iu peli si riva mose, po o whau tua tui pea o sa mata i tai. Na mariu o ia le whale mai whai tū malo i fo i lalo, i le Taeao le asonga fua, se furufitu o Iuni o le tau sanga le tenei, tua o lua wha. E au i le malo no uia a wala e whaatino ai ngā ruenga, po le process, pe a whai e te tauna toi whaola tupe le ainga o le pāle mia ua whaatupe ai, le si ngā se ngase i New Zealand le te tai o le malo, le sunga la audi le mani e toa le ua tea pola te vau fosi Schmidt. O se vaenga leo le fina ngalo le sunga tui la epa lupe sori aise i lele maria lea ngoi. Le te tai o le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata. I sana tusi le wha tonu u whala wa i tele ai sona fina ngalo. Ma ia fesiri ngia le wha asara launga mai le ofisio le so upo le malo. Le ana wha i lo ai le tu ua le tunu o le pāle mia malo na whaletua. Ona o le si ngā se ngase. E pei ona iei nei i Aotearoa le tai o le malo. O fesiri tu la e pape wha pe feo na le mawhai, ona wha tupe le malo le si ngā se ngase. Ai o lo i New York i Amerika le sui pāle mia, o lo malanga i le first class i le valele taunga tā. O wha lia i fo i le tai o le vaenga i pui pui a ia te tau tangata i si tūlanga māsaro saro. Pe a whai o i eise pātiro na tolu po se third party, o wha tupe ina le tuua le tunu o le pāle mia mō siaki wha fo mai New Zealand. E te tau ona wha i loa po o ai o lo wha tupe ina. O le pepa o wha amtalanga whala o i tele mai le ofisa so ubo le malo, i le amatanga o le nei vai aso o lo wha i loa ai. O whainga wha vai le malo, e anga wha le pāle mia i siaki matonga fitinga wha fo mai New Zealand, mai wha tupe ina antoa e le malo. Pei tai ono le tūlanga o lo i nei vai ngā tupe le malo i le 25% o le tala wha atau o le tupe, o lo wha tino ma wha ngai o iai ngā luenga le malo, o fina ngalo ai le pāle mia e wha tupe lava e lona ainga, pa sese o valele le tau o tonga fitinga i New Zealand, ma apitanga mō le pāle mia, mō le teimi nei. O amata tuli le wha salanga i se fulu tolu tau sanga i le whale pui pui, o se tama uono se fulu lua tau sanga o lona matua,
Ina ua wha maonia o na mōrianga, o lona whai o ni soli tū la whono le whai ainga wha malosi. Se teine titi le titi e se fururua tau sanga le matua i le teimi, na tupu ai le soli tū la whono. O le se furu tolu tau sanga leo lona wha asalanga ua tūli wha atasia i maisi o na wha asalanga, e pei o le wha tau sanga wha whale pui pui, i le soli tū la whono le whai o se whaso ta inga tau whai a inga, i se teine titi le titi, ma le tolu tau sanga wha whale pui pui le soli tū la whono, o le wha o lima mātanga. O ngā yo inga soli tū la whono na whai le ua nofo sala nei, sa wha atino i le vāle tau sanga i lua afe lua lua, ma le lua afe lua wha. Ma o wha mau maunga leo leo lo wha i loa ai, e se fulu tasi ngā yo inga soli tū la whono na wha atino, e le ua tapu e le wha masinonga na wha i loa na suafa, ona o le pui puinga o le na fia. Ua tapu foi o na wha i loa so se wha mtalanga i loa ai, le teine titi na whaia i eile soli tū la whono. O le wha noa noanga o le wha masinonga, sa i loa i le tinao le teine titi le ngā yo inga na tupu, ai maise o nisi taimi, sa alu le ua wha asalaina ma piki mai le teine titi le no fuanga na whai ngā ruenga ailo na tina. Pei tai o le a inga tua oi, na longo ina leo leo ma tau fia i loa le ua molia, ma ua no fusala. O leo patati atu o le wha masinonga lea tūlanga i leo leo, pe whaia i aise su e suenga, mani mōrianga. O se tasi o li i telebou o se tama whanau a Samoa, e iei o na so tanga tau toto i tonga mawhiti, o whiriwhiria na whātunga whao na ponei le tau wanga le leitio whao malo, le APC a Australia e au tū le sa ilia, o se tangata e tāle ni e le pese, ma lo tolo toi fo i le ati na eina o le musika i te tono o le Pasifika. O le tau wanga u whae ngoina o le Pacific Break, lua o lua lima, o whiriwhiria i ai le Just Escape Iva lima, o se ingoa o lo wha lawi lo ai lunga o penga ta wha ilangi ma wheso ta inga whao na ponei. Whatunga le li televou o Last Gustav Bell, o lona tua ati nā o se tama i te itonga, a o lona tua ati mā o se Samoa, o le sunga i a Louis Bell. E to as fulu tangata tale ni e le musika ma le whatuina o pese i le Pasifika o whiriwhiria, mo le se ili ngā siampini o lea tau wanga, e peo na au fiei ma le alo o lea tino. Ai o lo pese i foi, manisi alo televou o lea tino i ana whatunga. O isi atunu walau tongia mo le sa ilingo le siampini o le Pacific Break lua o lua lima, o Solomona, Papua New Guinea, Fiji, ma Vanuatu. E to lima tangata pepese mai Papua New Guinea, to lua Solomona, ai te tasi sui te uwa mai Fiji, o Vanuatu, ma Samoa. Sa iei fo inisi tama whana utale nia o le tātu o tunu i le musika, sa a wai le te uwanga le nei, ini te usanga e lei ma mau atu. O tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o Iva, Toluiva, lua o Faselau. O Iva, Toluiva, lua o Faselau. Wa whātununga la wala le nei taimi o le Taeao o lo ia inga o whaisi poloka la titia le nei taimi o le Taeao. E o vaenga o mala wala. E nao nei vaenga le mana ia. Lai pe au te baba ia tolo malanga atu nei sautanga I le taulanga o Kilani po city bound o le state highway lai mana ia lai pisi le malanga mai Manurewa on ramp anga I Manukau lai pisi lai flow de leia lai mana ia Manukau anga I te irirangi o tuloa is Tamaki on ramp Celebratory High Brook o Mount Wellington o vaenga po loka lana pero mas nei tai o te tasi Pasi mai loa, Alice Lee Penrose anga I Green Lane, New Market, lai pisi a lai flow de leia. Se ia pa il tauranga I Kilani nei fwoi Taeao. Fau, tātola malanga mai sifo. Highway fulu o no. Whaisi pola kola wā kumeo anga I whenua pai. Lungo le sifulu o no nei taimara Taeao. Lai flow de leia, amata mai Westgate, Royal Road, lai maa ngai a. Na o le wā on Dominion Road, on ramp anga I Tiara 2. Lai whaisi pola kola nei, whaisi nei wanga Taeao. Lai manel flow o le wā o Tiara Tuanga I Rosebank anga I Point Sevelia anga I Western Springs lai poloka la le nevanga o le Taeao au le yo o I le tauranga o Kilani. Tātolo runga le highway lua se fulu
southbound mangaya whaapo loka lava southbound highway lusi folu e le pasi mai o Lambie Drive on ramp around Rainbow's End au le o le link o lusi folu anga le southbound State Highway 1 pauna le vanga le poloka le vanga le Taeao le se whaara lave so longa le lei vanga uma o lunga ole awala tulanga na ilunga awala nei taimara Taeao au tabane malon on site malon le foi saunga le mulanga i tutu mga ruenga ole nei foi Taeao ta tu le poti mai lunga ole awala au nato whaara longa le taro company le Fua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loi le la lao le R-Travel i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua lua wha malu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le tala i le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Malo se whamaria le tunu o le baingala tamaile nei le talo le tau wawa atua o le lua se fulu marwha le vevelo le e Samoa o te alai bai Samoa le nei taimo le Taeao o le bai aso muli nei e babel taimo Samoa nei lo tātou New Zealand e o atu ba aso le ua Matter Daylight Saving New Zealand ai wa kusa o mkako kai mi Samoa a le nei baingala Taeao bai atu tu mauinga langi le lei o le tau e pa ufo timu le telo bainga Samoa le so whamaila bai tau e o le luas fumar valu degrees Celsius mo runga vevela le esa mo le so luas fulu mar fa e lona mawalalo pa anga o malawa tara kalama le na mau mai ni so pa anga la langi de le tau I America Samoa malola ba fa tai le updates mai tu nga ile tau I America Samoa so fa tara fatu pa anga tara kalama I America Samoa fa pena foda tino pele Samoa malola ba ia le so fu mo ria la tara ba tu nga ile tau e le telo vaenga o Ausitalia e le nei taimi o le Taeao fitolo e le Malu lua le ea e le labo Canberra o la fasona awa o le tau se fulvalu o le maurunga na Malu lua fa mawina mo Canberra le so Malu lua I o Hobart futolo maurunga na Malu lua awa o pa utimo te ropa wana vaenga Melbourne fiololo la fasona awa o pa utimo ni so taimi se fulvalu o le maurunga na Malu le ea mo tau ni nei fo yaso o isi vaenga iai Adelaide la fasona awa o le tau duas fulu morunga na mawhana fa mawina mo nei fo yaso sini Australia malolo se fua ma nei sulu la mo tau vevela le ea duas fulu no ilona mawulunga fulu ilona mawalalo Brisbane Australia oka ka fe langi nei fo le tau mo tau duas fulu valu morunga vevela fa mawina mo le nei fo yaso tofi wata tu o lia Fairness vaenga Perth Australia Maru lua nei taimo le Taeao o le popole e ke malai fo mai o se sulu le la ma vevela le emo tau dos fruono I lona maulunga sulu matanga o fiera la langi le leili tau Darwin todos fulima maulunga vevela o vaenga o mana o Australia ma tunanga I le tau foringa mai Maru luisi ala mo kwa vevela o tau isi vaenga o Australia se mai talo tau no fanga fasalanga radio Samoa tama kima kaura wa kilani ba mai atu a se wa manga yelang mwanga mai li fa fo yo ori langi le leili tau nei vanga le Taeao se fulfalo I le Malu lua nei vanga le Taeao tu mawinga le tau le so a wawalang le leipa o timu ni se vanga au kilani se fulfitu marunga le Malu lua fa mawina mo au kilani nei aso se putasi lona maua lalo Taeao pe au lia la faso fwena a wawalang le leipa o timu ni se vanga au kilani se fulvalu e le Malu le ea ilona maurunga le soa Taeao le vanga yon tuantu a wawalang le leipa o timu le sto nai ma nei le mawhanawhana la sto nai se furuiva langi le leila sa ma ngai fwena mawhanawhana le sa dua se fulu ma sono pa utimu la sono fuor va so fo langi le leila so dua mana so lulu ora pa so mana iat Wai kala tamane na tala tau nei tai mana Taeao A whaia mo o mia neu tai ni fufa pii o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni fufa pii. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaital noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoi toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po
Pemioa ile oiva, 52555. A whainei misia le whata whitio taru te Samoa nei fwoi Taeao, o le am whainei toi whasa lau ina moe pia tale tula se funu male lua le ule le so, ma le whitu le puana nei tau rungo taru tala me Samoa o le nei vaiaso le tau le valu, e le Taeao a Taeao, pe aurio lo tu se fua, ma le mata malosi, whapena fwoi se fua lau le lei, o le sio roi Samoa e pia, le whangar mana, tau runga ia tatu tala me Samoa pia tala valu, e le Taeao a Taeao, a le nawe whafonga, o whanongo fwoi, wa esiri fia, o loa, o mena li putia, o lo tupu i Samoa, ka kia po i ala o malo sia fa o ngā mai ngi fa la veri ka fe e ka sia i e ba nga mo ngi la o malo sima ave ia mala fa nei fu to telo la tunu ka no fai e le le o taro tala mai Samoa nei fo taio fo se fu mo no le wati anele tu la e valu o se mala fa fonga o ta to mo fa Samoa o le nei fo i taio fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le la au malona o ngā. Ina ua tonu o le asii au na whanua i lea ea i sifo. O na fili lea o le la au tau o le tamaita. E whala au mai tofu malona winga. O le uli masao, o le foe lea na uli mai ai le limu tau. Ia, po le wa tau na whanua. O le tāwhesila whai o lono winga a tau le taua ia whea wāwatai. O le whauri uri tō, o le la au e winga whapea e tau lava le taua se ia maua le manu malo e le toi foi. O le whaamate ngā tau, o le la au lea e wawalo. E whai loa e le la au le ia na whanua, mea o le atutupu. O upu whaai loa mai ai e tofu lava le tanganta malona tofinga. E le ai se taofia ia i lau ngā ruenga. Awa o le la au malona winga, ai nā o se whautuanga, ia whai wha maoni, ai le nā o na whaataunu. O le la au malona o ngā, manuia lau whaasausaunga. Sila pa i o le la au ana whanua
sao Samoa le moa o le lau tau. E whai au ngā male lau, e wha tonu tonu ai le whanau. Le lau e tulu ai o mai a whai wangau. O le lau e whai ai o la e, o le tau salau a la le rei. A o le toa toa ma le pue tau si ai lo no po le rei. A o Yesu ma le wha o la tanga, na mo le kolu se a moilunga o le maunga. O le lau le na tātou mawai, le sa olo tōnga. E Samoa e sililo la lelei, o lau whanua lanu lau abala au mala. O la awe whai ai lau papa, o la awe tai soba, o la awe tapu ai lau afi mo mea tau mama. E tau fi o fi le ele ele, me a toti munga te tele. O la au whai vai au anga se se se. Leo ke sene o lo o mana vaina, le la au lo o ia kua ina. Sua vai tau ma whaula au wha atu kutele ina. Radio Samoa, tasili mai batolu, amu. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au le lei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese, o le loto a tamaiti.
Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 12 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le Taeao. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ono mātua e whanau saifua. O ta pena se whatasi ngā lau ainga, se tō na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More, o le ngua fōle na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimolo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A fio ane loa i le 353 Great South Road i o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More, so se o loa i le no whanga e tasi. Hey, hey, oh!
Sive wala si an tai longo I pule e alanga o sai fi e alanga le mawar ge vai kaimia kaula malama ia a pe e soro fo I ka ko a malo e sa ai loia tunai matia tuna vai lua pe fe ya lele ia alanga pa vi fianga on tai au ino wato lua se fulu mar fitu leiba good morning Radio Samoa. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. Tato li poti la tawai, po le poti fai umai luwana upala. Hore nei fo I Taeao fau. Se o titilo atu ia maai. Dela ukanga kua kurunga the screen. So pawa yo vanga le mumu mai nei vanga the Taeao. Es fia vanga le All State Highway 1 le. City bound. My is Tamaki on ramp, Fasolotoi High Brook, Mount Wellington, tip top corner around here, Mount Wellington on ramp, Fasolotoi Ellerslie Penrose, Avanga Poloka, not in Nevada Taeao, Pasatuloi, Ellerslie Penrose, Fasolot Green Lane, ya flow the day, I say about Ilitolanga Kilani, Ole Malangamale Sifo, Highway Sumaleono.
Life load le mai a Apoloka around here Point Civilian Western Springs ya le yo le Lincoln's fulono anga ile State Highway 1 southbound pa pena fo i le northbound ya por malanga in North Shore. So te pawa na ba ngo le te pa tu le mu mai le vanga le Taeao I lungo le traffic ya mala wala le se fa level tu na mai le le vanga le Taeao around North Shore le se vanga le ti tu le mu mai around Glenfield White Rock Valley Bainga na lo poloka mo tatou malanga mai North Shore ngal taulanga ya kilani ya malo foi malo le on sai am tavale ne vanga o Taeao na fa mana to le radio Samoa ya te oi o le sanga de mo oil o fa foi na tavale sanga de mo pasese lo tono tavale e fa foi na mal sanga de mo so tavale eso se vanga wala o lo fe malanga ingo ne yaso o lo o yo a A whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Travel I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Travel I le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tonu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Sasa ia ila Mai o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo le angi o karinga E unu whale aku ai sole se upile nei Pe a whai so a ina Tuanga mo le tupulana Atana o le punia lava Whaanga tala Loanga Ina ia e
Pautuanga Tupulanga Maile Poniala Baai no Wato se Fulham on 50 minuto lo Toro Talo Letula Eva Toy Pona Minuto lo Toy Ole Manuel Taeao on the radio Samoa on the day for ya so Tofi wa Lua se Fulham Malalima ya so o se tema o taro Fulham on the Lua fe Lua se Fulham Malalima Malo Fulham on Wheeler Hatano Aver vi inga le tuolo na lofa leo ina lo to sifua Mara ba to malo si a fa o taro Fulham on the day for Sanga o ai se tema Koe wai, o ke topa, novema, tesema, awoi, pea kako o rianga au kae au. Kia lawa whaafonga ma nei taimara tae o toro la maota, toro ta vale, toro whainga ruenga lu on Facebook, mari YouTube, rore Samoa, pese le mo oi mai le, eva. Tala
pese e tana i ngalu Wai whaiva tatai mai manatu natu Whaile nanau i le ai manu Waneo taloa whaiva tamatane. Ia, mai alo ao Samoa, watulo lima. O tā ua whatu wha. Mora nei Taeao le tā manu o le Taeao le nām. Mora nei whai astofi. Whaftai lau talabalo tā pa inga malam whawhong. Anga, tara whopea tala iwa le Taeao nei. Mal tara pakalame whiwhia mai whawa o tuatua le Samoa mo oi. Mora nei whai astofi mo le taimel tō o nei tamai meni. So fua, e maruia. E whatatau I le alofa E le mawhai E vai e tele Nā tine ia ese Ole e wo I aso uma A ole uso I aso vai Nā le Samoa Tu il Samoa, fala verame. Ai fa ano, ai olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela vita. Ai mai o Samoa I sisifo E mativa Ai nalo ia oe Oe lava Wai whalo maina Tanata, I loa la umalava, I'll sit for ole puai le wamasa. I reidea, o te talia, malo uloto, fea fea. Ule oe, se o tele, amana ia. Ai fa ano, ai olo akanga, a eita, uso tutuila, ua ela ita. Ai mai o Samoa I sisifo E mativa Ai lala ia oe Oe lava Wai whanu maina So Samoa, say tell to another, see a taino, ai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, all the time a poto, e fua. E tau walea ai o matua Ai wha ano Ai olo anganga A eita uso tutuila Ua ela vita Ai mai o Samoa
Taeao Maria, talani mai au te roni sila molo no futa poi mai. Sa longo ele li pare mi o Samoa au le Maria topola te iwa Fosi Schmidt io na tungata. O fai ser maro longa de mai ai ona fai ona siaki la fianga ona vai le fale mai me ro mo ia kila ni sote. O au le Maria to sa tu o Samoa ile society se va le tongi pau. Ai fa to ama vai ni na ya so talo na mai ona fatu to ino le pare mi ona valu ale tunu. E tu samaya inga fa tino na malo Samo e anga va ia le pare mia e fa pina uma e le malo tong tinga fa fo mai ia tunu fa fo ai wile sa fa ia le malo o le awina mai o la au le mali to ai ni sile nei o lo fa pina uma lava e lona lava ainga isana ave ai lungo le ta video le solua sa fa ia le pare mia o lo na vai sa fa madu o le e taimo ta pen penanga mo fa inga palo ta le tunu ile solus fluiva o kusum ma se malanga mai mo tong tinga o levon ta ona faia Wai ta wai ele ai se me o la fa popole nai fo le tunu o mo di pola na rossa mo di o ia va ia mata o pole malo a o ye la udan mali to ni silnen a betai o le tuai o so ta inga fa inga malo fa fo se ona tu o par mi ia sa mo le sa langa ai tele no anga ma ngulunga winga no so fo malo ina o le fai aonga sini e University of Kilani Dr. Yati sa ia longo el por Calamel Pacific Ways ale le Johnny Sila e leo se mea fau i tai sa mona sa ili tonga fitinga mai e tunu i whafom. Abi tai. O te tūlanga le nā tilo ai i mana ongo le whaale le a tili leo fole mai sa moa. Mai awa i tangata na tilo le tūlanga ua whaia le pāne mi e le vave malanga mai mo siaki na ua mai a le whātau tuina. Ino sitting here, peo le soi fua malolo ino la au le maali e toa sa tau na whailo i tangata pālota a sa tali Dr. Yati e lua ia whawhitau li sa iai, o le whawhitau li tong fitinga whawho mai, Malaysi o whainga whapor kiki. Ma wharia e Dr. Yati, o se stepu mua pito sili atu le ne ona le lei mola au le maali e toa ua ia whaia. O le tilo le tūlanga le manuia o iei tupe maua le tunu o lo iei nei, o le mea lea e le o manao ai, e a tili tū le tunu se tūlanga pito sili atu ona le anga i tūtau tupe, a e tutongi na lava e lona ainga le awina mai oia ini usila nei. O tā pāse ni fo mai whapito i tūla whono mo a inga i le maro ni sila e wha mao popo i fwoi numero pito sili o na lei i tamaiki e ave wha maro se e tunu i whafo po international abduction. I le ono tau sanga o tōna e tunei tua mai o le pipisi o le koviti i fwoi numero le malo. O whai loa i le whātulanga no le whasfulu tamaiti sa ave whaari lolilo e tunu i whafo. A po le tau fio fia i nei e tunu whaasanga tawai i mana ongo mātua ni sila nei. E paule me faia, ele matanga rungo wha msnonga,
O le au ina le o foi numero te mai te ave whanana i se tunu ua mai ona sainia ia malienga a le Hague Convention. O le li professor le University o Kilani, Mark Hannigan, sa ia whalia. E mawhai ale malo o na fōla sia ni whātilonga. E te tawai e loia o na li putia matau whapenei, mai e tunu i whafo. O sa ili o te maiti e tunu ue le o saini ini protokolo whaava malo, mo le pui pui o te maiti e whaona whaafangata. Mai te tawai, o na wha maumawina pe tō fia o toi whafoi mai. Wharia Hannigan, e au na wha masani ni usila i meo tupu mai te tonu lavo le tunu. Nei lo le wha talitali mali nga wha vau malo e whaia iai ni whai unga. A wai le lopo ne tunu e leta te ona saini ai i nei mali nga. Mai e tā oa e sua suenga o whailo ai. O tamaiti mo la tō mātua e sawhai whawhita au na mawhau pe ave sea whaarilo lilo e tamaiti. O reito tamaiti e ave sea whaarilo lilo sao ese mai whaarilo lilo i malai valele. Pe a whailia ese spela ngoi ngoi tus whalau. Ai o le telo tamaiti e ave sea whaarilo lilo e awa iei mātua e whaafo se o na sosoro ese. Ai e lei wha mautuina te whaatununga, ale wha masnonga e tāwhi ai mai le ave sea. E reo ano i le pare mi oni sila kosta falate ne fai tionga i ta i o lau fai business i lea, i le leanga o whatinonga o na tute. O le poti le rominga a le New Zealand Herald, the mood of the boardroom, o wha matuina. Le o hawhi ai le pare mi ama le mi stau tupe ri to se fulu e pito i lungo o whatulangana. I sui o le kapenete le lei whatinonga o latu tute. O sa i li ringo langona po le survey, sa whaia mai se lau lima sfulu officer se lima ta iulo company ma pisinisi. O Luxon, sa whatulanga ina lon sumali lima. O se minister bedo sili ona le leite tonu lavola na kapeneta. A o le tamata i minister tupe Nicola Willis, sa whatulanga ina sfulu matolu. I le whailo inga malau whaili poti na malai vale le au kilani le asuna nafi, sa pui ai fu e Luxon ia wha maumongo ana tala roanga ma ta iulo company. I le mai ai ona tā ua, e na te leo talia ina le lei, i na tari whai tau anoa mai te iulu o company ni whautuanga. Wharia Latin, o lofta ia ila tunu matulanga whewheu o le toi whare leo te mao ainga. Ma tangata ua mana na o ai ina ia whawawewave atu, o na whare leo te mao ainga. Ai paula na ngā ruenga o le whawaina leo tutu unga sao mo leo loolo te mao ainga, ma tā tia tua i le company ma businessi e whauwhauina leo loola. O le tamatai sui tau wapito sila na televo i whainga whaportika le whona whatono le taulanga o Western Bay e se whurumariwa tau sanga ia Daniel Bore whasoo. Ua manao e ave mapule no o le taulanga o Western Bay a Prenti. Ina ia whaamalosi awa i isi tupulanga. Mama whaia i e isi tu tusolo latu mātua o na malamalama. E iei foi lo latu leo. Sa ia longoi le vayang o tala ale local democracy reporting. E manao tupulanga i loa, e le tau ona whewhewhe tau tala, i tangata e mātu tuatun. O baro whasoo, o lo tau wafo i mole sui o le whana whatono le la kai mai. Me e tau ai, o le whase e atu